Že ob referendumu o neodvisnosti pred natančno mesecem dni je bilo jasno, da katalonska pot v samostojnost ne bo enostavna. Zdaj pa se celo zdi, da Katalonija tako daleč od neodvisnosti še ni bila. Odstavljena katalonska vlada je osamljena in brez mednarodne podpore. Ljudstvo razdeljeno, katalonski voditelj v tujini, Katalonijo pa vodi Madrid. Cal Puigdemont sicer še naprej daje vtis, da ima stvari pod nadzorom in da je demokracija na njegovi strani. Al poble de Catalunya li demano que es prepari per un camí llarg. Tenim davant un estat que només entén la raó de la força i que ha decidit utilitzar la violència, la repressió, per aconseguir que abandonem el nostre projecte polític i no ho aconseguiran. La unitat que hem demostrat fins avui, la intel·ligència col·lectiva que ens ha permès avançar amb el pacifisme com a única arma, la democràcia com a eina que ens fa invencibles són i seran les bases de la nostra victòria. Španski generalni tožilec je v Madridu že spisal obtožnico za španskega voditelja in člane njegovega kabineta. Očita jim organiziranje upora in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Puigdemontu in njegovim sodelavcem tako grozi do 30 let zapora. Puigdemont vseeno zagotavlja, da v Belgiji ne bo iskal političnega azila, saj da katalonski boj za neodvisnost ni problem Belgije. Ça veut dire qu'on ne va pas échapper à l'action de la justice. On ne veut pas négliger notre responsabilité face à la justice. Et on va s'affronter politiquement à la grève, à la irresponsable injustice que nous propose le gouvernement espagnol. Vseeno se v domovino sicer zaenkrat še ni vrnil. To bo storil takoj, ko bo od Madrida prejel zagotovila, da bo sojenje pravično. En quelles conditions je vais retourner en Catalogne? On est ici à la recherche des garanties que pour l'instant ne se donnent pas à la Catalogne en Espagne. Vous avez remarqué quel est le titre du document de la demande du procureur général? Vous avez remarqué? Ils ont dit más dura será la caída. Ça, plus dur sera la chute. Ça indique pas un désir de justice, mais un désir de vengeance. Cal Puigdemont sicer še naprej vztraja, da gre pri osamosvajanju Katalonije za demokratičen proces, za vodenje katerega ga je na referendumu pooblastilo ljudstvo, pa zadnji dogodki znova dokazujejo, da Katalonci še zdaleč niso enotni. Creo que es una acción inteligente lo que ha hecho ir a Europa, no a Bélgica, sino a la capital europea, y es una decisión correcta. Creo que no comprometer a los funcionarios, no hacer que el Estado español haga acciones violentas, es una acción inteligente por parte de Puigdemont. Bueno, todo lo que ha dicho, eso tenía que haberlo hecho aquí, no ir corriendo como ha huido para otro país, para mí. ¿Usted piensa que él ha huido? ¿Cuál es su opinión frente a su actitud de estar en Bruselas? Para mí que ha dejado al pueblo solo y ahora ha salido corriendo. Y esto, todo lo que está diciendo ahí, todo son excusas. In medtem, ko odstavljena katalonska vlada izgublja tla pod nogami in ko se zdi, da je Puigdemont že kapituliral, Madrid zagotavlja, da se razmere v Kataloniji normalizirajo. Katalonci se bodo v drugi polovici decembra znova odpravili na volišča, kjer bodo izbirali nov parlament. Če se bo na volitvah pojavil tudi Puigdemont in kakšen rezultat bo v tem primeru dosegel, bomo videli nekaj dni pred Božičem.